mitangwe hatu sitamani hehe lirio na ukaya erezo sosio ikansi harimwa yukaya isensibilize heni mbabahanu walio mndu harma dunia ukaya halerika uyenshi dunia yukaya zenongoza kaujiri Palestine makati rikahishia amjo profite irande homage aborilio harimwa dunia yenu mzee wangu wambwa mbaba Abu Msaidie Hamadi ukaya umongoni mwa wazee wakaya homa siwani wakaudunga ze media waishilia harimo wana radio wakanao waishilia ze habari zijirio harimo ulemengu ilande mwenye nzima yakaya harimo ulemengu yokaika informe wanansi no wakazi ukayaka heshia erefi yende mwinyi uja unjilio wa baba ya omyoka Bagdadi huriki ukaya huvurizo wa mizinga na ndongo fulani hata wafuandu fulani wavukuandu fulani harimwale kafailo waloa wade no wafariki yondi alama nzima yaka imakati yao abe makati lona yanu wanro pia wakauvira webeha ze message onese dunia harimwa zena uza radio aba wakansi harimwa wajibaze harimwa ze rezo sosio RFI ngaina embawa ya hahe harimwa rezo sosio nguoneso dunia heli zenozo kaya ngazi jao harimwa ilambao ya matangaza ya nimeriki iliyo makatirlo na ya hata zembawa za matangazo Al Jazeera na wopia onsi pia ngwabitao ukawa ele wakaya rezo sosio iniba kia armadaraja ukaya iyo ya informe ebenge sirengesho baha hutanlamu no ujizi tale uliyo harma Komori utanlamu wenda mnyo yukaya kwa tu neglige ili wasane wa informe mwanansi eni babanu yaliyo eni zenongozi jirio harma masio amonzoni waswili harma daraja ndi ngasina mbawe ya matangazo ya mbao Hortense mbawe ya matangazo yo ikansi yokaya idwamba wakomori zenrabo no wakomori msindano bal ngwaona mbawa iliyo harma rezo sosio shao kwa onese daraja kawaoneso wakomori Komori efasili yongio nafasi au ngio ya ani usoendeni samahani ngio no usoendeni edari loni wono o usongo wa marongo au uso uvenuha harma daraja ukawandu kwa tuona daraja ukawafanyise mtihani waonese watafiti Komori ngio daraja ndi haula msindanu wabaho Komori ibinge rionisa daraja ukawa wandu ikao ngwarengo ze rezo sosio zinu weonesa wakomori waliobonze no walo homasiwani watilo harma na kopa wa sardine watonda mba wakati wafikiri daraja indini namna aje manansi yaliyo harma makati yanu nije banu nirdini profite nirundu mwembavi mirongozi hamandiyo ili nionese mbavi hatari mbabani Komori ya waswili amuzo suala we mwanadamu ule ulaya somesa wanaziwa na uomba ukaya kutusomesa mwana ukaya wasuli daraja ukaya ngena mahaflani yande afanyi hazwatu ukaya haji wasulisha harma daraja ukaya ngena maarifa fulani nguwendo mbio wasuli daraja ndini usomesa mwana ikango somesa mwana maudi ajake je madhama na wape warema okoti ni wandu ikaongo homwenjeni ngwaona oheli ze dunia ono zitambalia mbale harma daraja itambaza mbale harma daraja yukaya wasane wanaemesha zensi zao harma daraja ya maisha mshinzi na usalimifu yahe mwana nsi uyenshi harma nsi ila rikaye mjeni koya juhamba kaye mbao leo ngariyo nao mbabano Komori ya waswili hukaa hata lila gazeti la daula la dongwa alwatwani mono tsione mwana mshohatu Faiza Sule Mwenyezi Mungu namlepitize umuri ukemle hende haonesa daraja haonesa ukaya kwa tushinda watahasamaha ukaya haila daraja omwenje urengwa no eni wakati utsingo bipe
umenye ya imprimanti hao kwa tujua wa imprime le gazeti la daula la oneso wanru mswalata nezendabo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uondo mwiso wa hekomori ombaba hanu yakubaliwa na wanadamu ikao ngwao harimanti ngwaelewao kaya mongoni mwaubasa ufuanti gazeti la daula, mongoni mwaubasa ufuanti radio media ya daula, mongoni mwaubasa ufuanti ndongo hamanda hizo ka hizo ndezamba wananti zinforme wananti mananti haka eveye harumadaraja ukaya yajue hakia hahengionda avii hakia hahengionda avii awondo mbaba hanura waswili. Leo heni mru wakazi walio Komori, heni mru katoshinda yaka na interneti hukawende daraja harma enoti hiyo waonesa daraja ukaya eni wanzo yadunge le journali la alwatwani na jihudumu yende harma siti hao yalidunge harma nzia za interneti nende alidunge uwatona connexion wajwe oka unazemengo mitano uzemengo miranda ruza hao wende wahulu le journali wakanti wasomo omnyanya alwatoni mwambao ndungu jokano wakati ya hule ya tuemengo miraru ya umengo mine ya hule gazeti on samahani wananti. Samahani na mlinki mna wakati wananti. Bon, skandan sahe ndani bano shantu ntuyo nangyo hule. Wajana ndo nakaniyo bano. Bon, c'est bon, on a rendelea. Mwanadamu ngujotsa uwa yatoeza mengumira ruzahe yende asome journali lilo haruma papie nkade wa fei yasome ya juwe omnyanya serikali ya Gwanzima wadikte hao le gazeti la daula waje wake jumo ubaibu wananti eni ujihisi okayangwanzu asome omnyanya ngujotowa zemengumira roza mengumine ya ulele gazeti badala yokaya ya konte sur internet ya joka ya ngujokana rarishiwi nge ya juwe ya hunde daraja ukaya vanza useze pibuzi joka harma lele gazeti la hata ya hunde daraja waswili ombavanu ani makawulu ya nziwa ya mbengonzo ya waswili daraja ya some ya jwemba habari baada hapo hata ujoka ulangiza hata utimizi unkade connexion ilange hisau zilara alishihu yonde daraja zeno pia ziloma siwaniza sasa nyo ibenge amdengo shoba habati ono mwananyasi asanisa le négociateur fanya commentaire wa husikitifu ikao ngondema o mruhamadami na we hoka mjoka we mwananyasi we mrikao uberse harma shababi mkomori yahanza mabadiliho jana kartu jua leo zabari ambao yale mabadiliho yatubadiliha leongo ambao kaya zoza kairi ukai kumorieshi haruma tabunzi rahmadayin uhomo haya vanu waja wabanga bwana sumani mbavanu kaya wakomori ngwanu kwa mabushasha mbavanu kaya wakomori kwa tunda mbama jiwaela uangalia zenongo berashidi arambia la mwenyasi washimtuje journalist kao hatimia makamu ya journalist hukaya nguchemezo hezeta munziro zirema wananti wala wangua haho mananyasi negociateur leo aminiyo ono wala wanruika ongo ambokaya waheza enchio hombinguni komoringe tapalao montinele kafu mananyasi negociateur uhomorongo wajawamba al-imamu uhomohe harmazerezo watukuza wabungufu mwenyasi negociateur uhomohe wajawamba komoriza ngizondonga ngarambao mnyanya uhomohe wajawasifumba bila daula mabajani hao wisifuo daula mabajani hao ikao
ikaya ngonzo ubangwe mbabile kushuhushu weto njia utambaria wanadamu waonaonesha dhihaka vingekana dosu iporte mda ukababo leo wanansi lila jimbo wakauliheza rangu jana wakaunjia harumaze metro wakauhenda heni mbabanu vohenda sonsi pia rakaujihunda reka sonsi mwananyasi negosiateur ono rehabili zenrabo nucho yomba banu ekomori ya wasuilishiwa tasi leo wakomori wansi pia warengeli la jimongo alihezao hokazi la nongora kauzamba zaidi ya mahamitanu ka ewe kamtu imagino mbabanu ekomori wasuilishiwa o kamtu ona hoka wanadamu wote walezi wansi wanadamu ikao izoafikirio kwa dhati mrofikirio mwanansi yavo wanadamu waongo afikirio majofu ya moya hao tizo leo e-commerçant fulani ulona le duka la hahe ulona e-congelateur ya hahe ulona e-frigo yatia wana ya urtua yako ya watia vale ya hulize emkazi ujwa virabala hadenge nele jua habiri vale ya hulemna ya urtu hamengo mirandaro mfikiri kaza nozo piazi ya iho badala ya mengo mine au mengo minane badala ya mengo mirandaro ya hulemna ya urtu ya zimwe lila jua lamre maharmo mjiondroni abata hizo kabati mkazi ujoka ushinaunde ya totaru ambave mnaro hayo kaya nwembadziwa hokazi la firigo zeupatso hamwenje omwenje haba amamfura zeno pia zeusiwa ono zenongo zo pia zeusiwa koya johamba kuna ujabanu ambo kaya ola komersa wa opoza hokaola nde ola mrure mwele jamvi de ajaleo yafanya uzanozi ni wahabili ambo wakomoroka karsunda mwenje karienshonai shaleo ingweshio hata lila gazeti la daula labidi like gazeti la daula lilo gazeti la serse na janibu wende daraja zanozi shampaka wafanya noti waitbeha harmai dunia ngwaonesa okaya mongoni mauziro uremawe komori mongoni mweze tabu nziro zire mawe komori ekomori yodore mabalesha leo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun karnaka ujware mprime zila jurnali risahilisho wanansi wasomeze nungozi ila hokaya tsasi riwasuli daraja ukaya umwenje umenye ila imprimante rakado imprime zenozi ebenge zinuri mwambiani nga sina mahana maha zinwe mwananyasi negosiateur mwananyasi negosiateur haka ujumo zamba uka hember haka ujumo zamba uka hember ngodhulu mweko mori mwananyasi negosiateur zinu rienshio leo zinu haka ujumo harma ze metro zamba leo yende ujuo ika leo zila ya kahamba jana hardi leo ngujua sudisho daraja ukaya edunia wamwone nai ulemengu umwone nai antukangari ushukuri yao zaidi abu wakahanzo hadharisho wanansi kwa jaishia shae tarehi yao mwana nyasi negosiatori ibaki yao sitimala hadi hushemezi zae komori mwana nyasi hushemezi zae komori hoka uka ujumu wambioka ewe vanuri rwara makaya mro vanu makaya mro kana kauvisa maharo shay makaya mro anu nga wasilo daraja kanga ngavisa wengwe mwana nyasi negosiatori minga mutukuzo hoka uwana ngwana ukanzo hadharishe on franchement Mohamed Zubair malgré shay ndemana ukaya vanu sisi ngebidoro ne tofauti ukaya karna ujavanu ritsore ndaje no kairi rionese daraja zeno zinu emwanyase ile ukaya nono yemru ukaya haonesa itarehi ya heshababi ya hanza ya taze manansi harmaze tabunziro rizieshio leo malgré ono yemana na njia ndi niyo ndabona mona njabanu ya comment njoo na some commentary hae na mona wa mjibu mwananyasi ono shabengetika profite ni rengesho bahisho ni monese uka malgré shazanozi riensho zinu wawe kuti mjeni wazo kazi nuhuonela hule jafari ya gari ukajumo zamba ono
ukajuma zamba ukaunjia harma za metro za pari wenjia harma mabangwe wefanya ze live za haho wamba ewe karana hana ekomori nunge jwe unge wasilo daraja nziro ka umbabanu ekomori wasilo inuiro aramaka ya mro mtsisi okaye maharondi ajotsunia owengwe ndo ujohu batasi owengwe urohora hata iziba ngarsojo kauna mwanadamu yatohima atotitsa mhajau yawe afe entongeze ndini nde maisha masongefu madziro ya wasudishiwe mwanansi yalo inrukavu mwanansi atostehilwa ishajofaye mwanansi shenda umaboshoni ha beluha ishajofaye mwanansi shenda umaboshoni ha msaidie ishajofaye mwanansi shenda umaboshoni bidon kauseli garja banga bo ndene bala ye on ishajofaye mwanansi shenda umaboshoni ha habari ne mwana ebinge wanzani wangu ikao ngamnidungao video yinu emakuswada ya video yinu dazila wizo sirenyesho baha ariombe duwa wanaziwa na hatu rijwa ukaya ngari wanao dawanziro ukaya ketsu bidirambe ngari wa vehao harma ezio zinu wende wasome dunia nedini itokaba sha na ruhenze na mifano ne mipaka ya hatu ranzari henze komori wan hatu waziduele wa ukaya no wane mana ruwabe hao shioni imana ruwabe hao lekoli o wasuli daraja maudu waje wake onde ndezi hafani za hema siwa ya hatu ono ebenge omwendo hatu rabidi rionese salamu mwanzani wangu salam omwendo hatu rabidi rionese wana hatu na riombedu wa deja ritisomese wana o wasuli daraja yukaya maudu waje warengevu amana wafanya zinu zifanyiwao esafari ya leo za tongeza heni mbaba hanu ikao ngwajuka na dhamana wavehe ze dhamana wajukanizo wazivehekia kia narike juma uone saze example zinu maudu rejuha riwasulishi wa daraja yukaya wana hatu wakenatare hinje maza hatu zambwana zeheli inu huenda waju warithi wajuse umbabanu rujukari ebenge zitabu nziro ziremewe komori amini ukaya sima shababi sindu wenyi uhimari wanenizo amrengo shoba shinu nzidia hamara ya saya nivehe lasbara husoni mwema shababi ukaya wallahi billahi asumani katuwaza mrutoka uyonti mrumfanya siasa harmwe komori amina ni shahidi zenonza mbawa asumani emru ya mwazao ndawebo shababi hukaya nguisi hukaya wewe kahwamba ngojorenda izo ujohamba ndawebo shababi wafanya chezo boneso ya mirongozi watu sana watrahise makaulwe hao ila mongoni mwezi alama zabidi ya mwanansi ya kena espoir yukaya ikechezo yukaya rishinderu wasuli daraja ukandro Muhammad Azila rifanye rengere perinje mamada ila rijuhande raune emasiwa amjelezo rijihundu harimambana zuwana na ufudhuli wa hunda ikomar baada rajihundu harimazambu na zinu wakomari watukufu ritidiwaze wakomari watukufu ritikemala hadi wakomari watukufu ritidohula nodiwaza ishorahala wa subuhi na valanga sivo mtana nardohula nukana beshelea isheleye zije ridone satena wana ukaya mwongoni mweshahula mwanadamu ya ibidi yale shahula fulani shinukeja bidi mru yale kwezi hata kwezi zembana ikao rizirenge hufudhuli asumani yaufanya harma masiwa wanansi wambilo anrabo harmano zinji na miva minji uka wanansi wakauniki wa madati ya nrabo na wala wanruambao ngwa kinyume na asumani ngwa wanao nae harma miva minji 2021 ngongo zinji ngarjamu kaya izono za kibinadamu sha wanadamu wakaunike madati yao ngavo wenji walio harma nzia besho enzi yangi yonde wambao ngwa unashetika dishoka ya wawane vanu ursido shangakar wasuli daraja heli yokaya vanu zembwana riziwa na ozinu zinu tsimbwana ikawo zipangwa hata ijaike uwakazi
wajipanga naye zinu bwana rijua ukaya zembwana zinu ziwasuli daraja ukaya samani iruwasulisha daraja ukaya ala kuli hali vanuza mbwana zinu karjajipanga zinu bwana zala za juba shawa komori ngoma intelligent ukawasuli daraja ukaya abangu ngwajo harazambi ngwasubutio wamba tindeheli ngiyo yokaya mnyezi mgwari nike taufiki ya rinike kibala shawa komori wasa waelewa daraja ukano inui ketu vulie komori en 2023 zinu ibidi zijise komori isaribakisha ne taufiki wi wanadamu ojwa wafanya nongo ikao ketu valorize zila mbwana wanadamu wabangwazi wanao yo kiri haurmo binadamu harmaze mbwana zala za juba shabano wabanga amini yoka wanadamu wasawa fukole wahuhura nazi harumamie mipaka yo wana zembwana zinu wanadamu washindi waele ukaya no wanawabaharsar waswili ribaliri hukatuka ya mbwana mahamitanu au mahamfukare zaidi yo wanambwana itikadi shaka umaboshoni shiro hao shaka ya haruma masanduku ngaro hao shajoka shahafani shirumilwa fami ngashendao hasibabu ne masiwa avotuka wanadamu kwa jandi so ivia haruma darajo kaya wake na mbale zo kaya wahime wawaniele toifa haukweli leori wasuli darajo kaya asuma nikatsura wandu wa siasa wala haruma zembanga yena wau hawatorea samahani kata employe kaulu tamoka hawajambiza ukaya katsuona kaya wanu ngwaona ematurite yoka washinde wahimie wadailie komori hizo rio nao ukaheni mrungene mba fikira haa amumrohozani mashababi ekatsi ndasi mashababi au ekatsi na mashababi embana ngejo kambe ngejo paro kana mwiso emba biyo karna ujwara mboka ya vanu umbavanu ye komori ya wasule daraja inu yoka ya iwanesh kenetika diya nohamada izinu kaza ujwazi badili wallahi bila itole omaudu zeno wazobadili omudango joka mle omudango joka mfubisha zeno wazobadili ngamtoreyo zeno wazobadili sha ibakishwa yokayari yoneka engaranzo zeno zinzende haraka au ngaranzo ritoka bana ebengeti jabanu erisala inu niveshe shababi uyelewe ukaya ekatsinda awebo shababi kujaelewa ifalsafa ya mbana yoka wanadamu waone tartibu ka wasilishe komori umbavanu rabidi waswili safari ya leo avosito joka vanu wakati udo henda avosito joka vanu wakati udo henda sinderlo na eshua mwanansi afanya chezo bone solamando ukaya badala 2021 wanadamu ambo kaya asumani kana ukaya abo shabardi wazali hana mwana ulobala wandu ambo kange bidio rende komori refanye forcing rende komori rende rafanye marche pacifique jayari yao yatwanzo wakazi wajitamke jeacha wandu pirizo watu iba watu viole watu rende jecha wanzo warongo wao je ça veut dire ebwana hasa hele ukai shababi woinde ulone mbale oshinda badili le toifa wende ujisi sonanga bo shababi wende wanzori toka ya jawu shakale chezo boneso lila hujiwasulisha daraja kashe valaila nongo ya kaifanyi harma daraja kaya mwanansi hamba nongo hazitimizi kaze nongoyo formo wiyo ibirishi daraja kaya ngamjwamba kakabaja kama marunda shana rutorenga ani zenongo wizo kaya wanadamu habili wamangarendao rendera redeje wandu waili wandu 10 wandu 20 wandu mengo miraru wandu jana amini sajoka wa komori waelewa ukalilada nzilansi shaila tidanji la janibu fulani zeno zilazi joka zirenge karda joka ngasibanu ngamzila abo hadini ya Mungu
jayama da shamfi hazambia mru yokaya eni wakati vanda vokaye komoron kwa tujezo wanzao shaye makati ala watoto ala wanda hawasabanu ilasi wahinjume ngarta homba vanu emazozo aliori hezezitwa shaija wakati yokaya wanansi kwa jele yokaya shawanasabisha zenozila kawala wanru fulani uyondo vanu yokaya tsirengesho bashinu ho wakati yabo wendao ni joka nga wanadamu walata wakati mwinji nga wanadamu za enerji zao zendao nga wanadamu omulukuwa ungu wendao hasiba mnezano wazini badala ukawa jiko santre engar joko fikir namnaje hoshinda rifanya no fulani singabora unda bahati okatasi nga sarma shetikadishinu shoti tikadisha shahoema shanga son jwari bale wanazwana mwana kabara tibale mwana wangu abake ndashioni 10h30 mambo Mwenyezi Mungu nende hapo nende na mtahe utijawami komanda feswali wanaye watambalia walo hamajeza nyunyi kale talipulwa utijawami aimani yaza wanazwana heta wabawajoka johantisha wahanzwa tarihimbi ya mzee hao utijawami bapale yakaya wenzi zwa tarehe ya pe utaila yokaya hadzi wana najisi mwanadamu Islamu hakarudi ende ya huwa utungu kabati utungu amanda utungu wa jire mwana nyasi bapale tindeza mgulio ya biwazo yarendo endo shito hindu mwanadamu Islamu yarendo kafiri ni wanadamu wabaoma Islamu wafanya zito urendwa mwanadamu Islamu wamuwa ya hafa wardi wanda wa mzaki kafiri hamainya mashi imbaya rwarilwa ni gari na hata ambayo kafiri wanu weone zambwa zao ziramani garau zila lazifu watu wana tartibu zokaya waijuse kibinadamu wende waihifadhi ono kangyo kaitilwa mro kangyo kaitilo isiswa wazimu isisiwa mwanadamu Islamu yafanywa ndongo wa madazilo wanawaba pale wangu wajuka uyenshije maudu wajuka ujua wadekuvre heli mbaba hao zano ya rendwa mwanadamu Islamu amini yokasima Islamu halafuri wasulishwa daraja heli ebenge sijaba nunrudin leteji hamara ya saya ikati dawebo shababi waeleo kai enteren kuyuloniyo demasiwa ngasojo kabanu rido wazaemaha noendelea na NCSG eba maudunga rijo uyenshije heli rienshio leo eka uongozi wapewa haramu dele janvila asuman ema udunga rijo uyenshije umbabanu rawasuli leo hata lila gazeti la daula la jiwasulisha daraja ukaya kalitu imprime ze journali bao mwenje umenye ze imprimati zao ngamu imagineo bwa komori uziro jaka jumo zamba rilo jumo zamba ranguva la hata vanu nomba vanu komori ya wasulishiwa maudunge jo yenshije mkazi ya bidi ya wasulishiwa daraja kaya yale mbahindu katula mbahindu mkazi ya bidi yanwe maji katunwa maji yonde ila kapitali ya Komori yaka ya Komori ya mzirejezo marandaru kapitali ya haka ya Komori ya hezwa milima ya jumba la daramdarideni yo hata metera zihui na zihui etaji zihui na zihui arriva la ujumwenza le komwa na kapitali hiyo ketu ujwa ya undamba maji ya hana kapitali sijini kapitali weno njamo zito hoto ni mwema gari ngojodo parsa ze sashe za najisi za tilo hoto ni mwema gari wala ndaboka wenji kwa tujwa wenda mishanani kapitali ya hatu yuwasulishwa daraja kaangesi jini hao harma daraja ya mirongozi miji emisiringe joka urema nkondo hoka ya wadzo yoka wakena maji wadoso aliyonti ya Kiislamu shawandu wa wasa wasijini wa harma daraja na abonga wanadamu wajua vanwenu wakati wambao mswalata na unyanya werenga maja uledi
majandimu weno sawandu weja vanu we lapiza wandu no renda ajari vanu wanadamu venge shababi haswa tana mwambiyo we shababu ulovonza mwanyasi negosiateur chema tomonsi ujuse heni fikirambi wakaukaniyo uyele ukaya vanu zihundawe komori zinleo zinue mwanyasi negosiateur ukaujumo zihabili ukaujumo zamba ukamukai komori vanu ngetezao na mro na omro unu kona visema haroba hisha hata owengo usango rohorao mwananyasi negosiateur ne jama dawe amjovumbua hokaya weze mwana zao wakauziwana kuja fanya mbwana hokaya rijweri udiwaze malgre e direction hapa weirenga mimi tsamanga mwana daula haki ni mwanadamu hokaya ngebidoni kemrua haki nisikemrua kandovo handoze haki zao ala kulihali wi abahangore mokoti shevi haka zila waka zidailia wananishe wa komori hardi wende ngore mokoti uke komori nerore komori nebe havanu ka baharo akero afungu komori nebe harma msiru akore manreja wi mwananyasi shaka na tena kana ujodi wate kombabano komori ya wasu leo mwananyasi ukajumozi habili ebenge shababi tema tobonsi ujuse wangalie daraja ndini yoshinda waunile taifa imalezi mema ya hema siwa nga wankodeni haho bushababi salamu grano tablo zuki wangu za Kiswafwan ufahari wa haho inshallah tanasiri juha asi abu mnabari diumba mimotu wanaheli maza hendri zinu shatsena nga mnajua toi wa borda uri remotena tihaba shukra lillah ebenge shani hezabanu mwananyasi siono mwanamsho hatu Faiza Sule Yusuf afanya posto ya noti yafanyiwa ni la gazette les gazeti le journal la Al-Watani yuka ya imprimantia hao imenyeha kwa nakaujwa wa imprime le gazeti lirohe harma le journal lirohe harma darajo ka wanansi wambazen rabo za ndahovin on evenge alijaswire mzirengo pa mzirengo amini okaya imanawa makomorien walo maeveye harmazano zinu dabukawa komori ngwa ozeo inafasi nzima walo niyo wayambao shiliando rangudo mandoni helina hambio kwa wazeo hatu waka Parisa zeno za dunia wakahambilo harma mahendeni radio za pili abai waswili rezo sosio daraja yukaya zenozinu wanadamu wakejumu ambia wakomori wakejumu ambia dunia zenozinu rao kaho soni maho ngo hisi ukaya uo mzirengo abonga siharma hatu harinziro ono ukaya zenozinu wakomori kwa na ujua wakanetikadi shahezembi zijirio homasioni rabo jaka wanadamu wazambao inude mwenye ilio ka wanansi wambilo zenongo zuki wangu komi huste ono inude mwenye nzima ujua kama ngujua vanu yala piza mru wa mwanadamu kaonge na fikira ino aji harma daraja ino aji ngu profite mbabanda wasuli vanu hosonge fwa wasule komori ngu profite mwanadamu ujua hukumlwa heni ya haa ntu ameni yoka mwanadamu hajoka ujabanu yala toa kati waha ya mebe vanu ngufanyo mzirengo ntu ameni mbabio ntuzi ameni ono ntuzi ameni aminiyo zetabu nziro zire mawema siwa izone zaruwa sulisha daraja ukaya komrula lo hasiwa hajaruku kumla lo hasiwa hajaruku weni wakata ngasi oblige rijevanu rinasuhishe wanansi riwambie zetabu nziro ili risane rikema eveye hasibabu ne zetabu nziro zili harmema siwa eni ujo jabanu halapiza mru eni ujo dumana dawa hajabanu halapiza mru wamanadamu ya bali ya dawa inrojina ono wamanadamu ya bali ya dawa inrojina ibenge
kasoha horu wazoki za Kiswafwani ebinge yo do muhimu na kufanya